Iya. 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 Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhan. Halo Arhan. Wih, Arhan itu bawa apa ya? Bawa apa? Pecut. Berarti Arhan jadi wah, yo pecut ke Han. Pecut ke. Waduh, maju. Waduh, ngamuk. Joget karo joget toh. Aduh, asik. Pecut nih. Yo wes duduk, Arhan duduk. Wih, terus ada Mas Hanif. Halo Apipah. Wih, Apipah kelas berapa ya? Wih, kelas PAUD. Mas Hanif pakai berungan apa? Ih, kepala macan. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan jadi buntut macan. Terus ada Mas Reksa jadi berungan singa. Mas Iqbal singa besar. Terus ada Mas Rama pakai barungan tutul. Barungannya warna apa Mas? Warna putih. Terus ada Dek Jihun pakai barungan hitam. Wih, barungan hitam seperti bajunya Mas Farizi. Ya, Mas Farizi pakai barungan jenggoten. Yo, Dek Jiun dipakai karo Mas Farizi. Ih, Mas Farizi. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo, yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas. Adik Jiun. Ih, pakai barungan hitam. Engko entuk es. Engko dilis gawe es. Halo, ditanggeti. Gitu, ada yang dicaplok. Bisa enggak? Wah, gak amat, udah kuat. Ya wes yo Mas Farizi karo Dek Jihun. Ayo Han, pecut neh Han. Pecut. Waduh. Awas kena Mbak Pipah engko. Yo saiki Mas Hanif karo Mas Elvan. Enggak apa-apa ya. Ayo Han, pecut Han. Pawange. Waduh, Mas Hanif ngamuk.
Mencot sabar iki saged engko. Hidup apa? Sini nih, sini nih. Yo Mas Denip. Ayo saiki Mas Ramayana. Pelit. Wih, yo ngamuk toh mah, ngamuk mah. Yo, yo Mas Rama duduk. Ya saiki Mas Reksa karo Mas Iqbal. Denip di Mas Denip dicaplok Mas Iqbal ngetik kene Mas Iqbal nek kene bangsane para gandaro sewu dengar Mbak Irma Mas Denip dicaplok enggak apa-apa ngerti yo yen bumi bakal Mas Denip dicaplok tuh kadadekke dadi Kutaraja gak amat to Nip kotor wih oh kakak hilang
Ya wes yo Mas Reksa ambek Mas Rama, basic bel deh kok Mas Rama. Di Jihun. Yo Elvan, oke guys. Oke guys, Terima kasih. sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.